Halo, halo, halo. Kali ini gue mau ngecek kebun bentaran dulu guys, bentaran aja, dikit. Tim birthday. Tim tuh yang mana ya guys? Lupa lagi. Oh, dia suka telur guys. Let's go. Dia suka telur ya, si Tim. Event lagi guys. Dia berterima kasih bro, dikasih ini kita. Porberry ya. Let's go. Wih, nambah cuy stamina-nya. Ini telur rebus kan guys? Let's go. Angkat dulu dong. Kasih udang dulu kasih. Makan, makan, makan. Makanan ayam, makanan ini. Berapa guys? 81 masih. Masih banyak kok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dulu kan? Kita merawat dulu ya kan? Biar makin cinta. Butuh duit nih guys, gila ya. Aku butuh duit kakak. 50.000 guys, cukup ya? Kasih makan dulu kakak. Sediem gak? Masih es susunya. L bro. Wait, satu lagi guys. US lumayan. Hah?
Kuda gue di luar, lo ngapain anjay? Siapa yang nyuruh lu keluar? Masuk, masuk, masuk. Males gue mindahin kalau hujan guys, makanya ya udahlah. Siram dulu kakak. Panen gak sih? Panen ya. Panen bawang boy. Jual-jual aja guys. Nah udah nunggu ini satu. Tanamnya ini aja ya, di rumah aja. Di rumah maksudnya malam. Masak dulu bang. Boiled egg. Banyak nih telur. Habis bro. Ntar ya kalau untuk masak-masak ini aja guys. Nanti aja. Kita kita masak. Kalau udah ini ya, udah menyelamatkan desa. Kita udah nikah gitu. Udah gak ada lagi kan? Oke. Lobster jual tuh guys. Sekarang mah fokus cari duit dulu dah. $30 kok aman. Dia suka apa guys? Dah tutup. Pilek kakak. Aku pilek. Set L'Oreal ya. Aku tahu kamu hebat. Gak ada buah.
Aku tahu kamu hebat. Event kah? Gue mau ngetes di sini ada apaan guys? Apakah ada si pas ulang tahun dia nih? Gue udah tahu banget dia di sini bro. Mana ulang tahun guys? Kok dia nggak ada menunjukkan terima kasih ulang tahunnya? Pilek. Gina. Aku tahu kamu hebat. Kita harus ikut part time tau sama dia. Sell dulu dong. Onion gue ada 10 guys. Gue jual semua lah ya di sini ya, biar nggak ribet-ribet lagi. Chestnut gue 45 coy. Banyak juga. Lobster 70. Murah ya guys. Kalau di atas 100 baru udah gue jual. Dianya mana? Ajak ngobrol aja, nggak usah dikasih hadiah. Kalau dia mah udah jatuh cinta sama gue bro. It's so embracing kata dia. Malu-malu. So iya banget lo. Aku tahu kamu hebat. Hebat kayak apa juga nggak tahu. Duh pelek. Banyak minum es nih gue. Event lagi Sacred Land. Secret Land. Berarti yang itu ya. Gue pernah nih ngelewatin event ini guys. Aku tahu kamu hebat. Gak usah. Si telur aja guys sih. Oke, yang ini sukanya rumput merah.
Aku tahu kamu hebat. Sacred Land. Gue nggak tahu event-eventnya di sini guys, cuman ya udah kita lewat. Maksudnya kita sama-sama cari aja. Ada yang hampir nggak kelihatan loh itu. Aku tahu kamu hebat. Kita ngegali dulu ya. Oh iya, nyari ini dulu guys. Guide ya. Lupa gua. Ntar gue cari guide dulu ya. Kita ngobrol dulu. Waduh, apa nih? Oh ini gampang guys. Gini kan terus pukul deh. Aku tahu kamu hebat. Kita menabung, kita menabung, kita menabung, kita menabung. Lomba balapan kuda mana ya guys? Gak ada lagi. Gue mau ikut buat ini, buat ini kayu. Aku tahu kamu hebat. Ini tinggal dimajin aja ya. Udah kan? Terus pukul di mana sini? Aku tahu kamu hebat. Hebat terus aja. Kapan gak hebatnya? Ini apa? Ini rare metal kah? Oke. Kok jadi gampang guys dapetin rare metal ya sekarang ya? Wow, it's amazing. Aku tahu kamu hebat. Oke. Pukul di mana? Di sini kah?
Dapat apa guys? Ini banyak banget. Kenapa gue taruh aja ya? Ya, tutup. Aku tahu kamu hebat. Ntar nungguin sampai jam 12 dulu guys. Baru bisa masuk. Kasih telur aja kasih. Entar dulu deh. Kasih telur aja guys, biar semangat. Gila, dia sudah mulai terbuka hatinya sama kita kah? Aku tahu kamu hebat. Lu mineral doyan kan? Ah, ini aja ngobrol aja. When I see you, it's gonna put me in a good mood, Jun. Gila. You're always working so hard and you have to vanish hair. I bet you hear that all. Naksir semua sama kita nih. Aku tahu kamu hebat. Pas banget ada Chester Bennington, bro. Nah, gue mau coba dulu. Substat dulu guys. Ini gue prospensi. Doain gak ya dia? Aduh, like for better dog. Oh, dia gak doyan guys. Gak doyan aja. Get along with girls aja gak sih? Ya, it didn't work aja. Oh, oke, bisa. Gue kasih lagi deh.
Salah. Ini mending gue kasih anggur gak sih? Event lagi guys, gokil. Ini gue udah pernah dapet nih kayaknya nih. Oh ini yang jalan rahasia gak sih guys? We must warm this cold stone with our radiant hearts. Now June will use our warm body to hit this stone. Biar apa anjir? Oh ada dia guys. Nothing that concern you. Some surveying needs to be done for the Funland construction, but it seems we need to look into this matter a little more deeply. The Harvest Goddess painting, it seems perfect for a tourist attraction for couple. Oh my god, painting of the Harvest Goddess, that's what he just said. June, to be honest, I never saw a painting they would call legendary would amount to too much. But the painting of the Harvest Goddess is another story. I must protect that from them at all costs. We'll crush this stone with a hammer or something. I'm sure it will leading to something. I know that you're quite skilled with the hammer. I'm sure breaking this stone is an easy matter for you, is it not? Gila gede banget itu. Batu air, panggil tukang air. But those company men are sure to be keeping a close eye today. No, now's not the best of time. Let's do it another day. I will be waiting for you. Alright, come away. Lah si dia deh. Ya libur ya. Di sini nggak ada logo masuk ya guys. Baru sadar gue. Terus Katy kemana ini anjir? Si Katy kemana kakak? Ronald. Ada yang bisa dikasih? Wah, telur gua habis nyet. Telur gua habis. Gak ada yang bisa dijual aja. Katy, are you freaking kidding me, Katy? Come on, Katy. You diem why atuh why? Lihat sini aja guys. Ponta gue belum kasih. Ada event gak ya di sini? Kok lama ya? Pasti ada event di sini. Gak ada lagi sih ya.
Dia, come on dia. To see you so many times today. They told me I will get sick if I didn't come outside and move my body. Mancing dulu dikit kali ya di sini. Ah, Ponta udah ada jam 3. Halo Ponta. Sprint dong. Udah gitu aja. Ya udah. Hai Kathy. Hello. What kind of book do you read? Gue sedang deket-deket Jo lagi loh. Gue mau mancing di ini guys. Di danau ya sekali-sekali. Apa di tempat Arpas Gadis sih guys? Masuk sini dulu kali. Tahu ada event ya kan? Gak ada guys. Cabut. Gue mau mancing di tempat Harpes Gades aja. Harpes Gades. Ikannya banyak nih bang. Gak banyak sih di sini mah. Anjir gak ada yang mau bro. Wah rada kecil nih gue liat-liat. Belut guys, lumayan. Sampah gak sih? Let's go. Kecil banget guys.
Ya botol. Sekalian kerja bakti lah ya, bersih-bersih. Bersih-bersih aja. Salam. Ntar ada paket guys. Let's go. Saya ada lagi guys. Masih. Ya dia cabut aja. Lamaan dah. Woi balik bang. Ke jam 8 balik kali ya. Nasi kurcaci dulu makanan guys. Dia suka pada jamur sih anjir. Aku caci dulu. Ke sini aja. Kita nanam apa ya guys? Bentar dulu. Pear fruit. Corn nanam tomatnya gak sih? Tomatnya ya guys. Biar nggak usah sekali cabut lah aja. Siram dulu guys sih. Rumah kaca di sini ada guys, lupa gua. Kita masak-masak dulu.
Banyak nih guys. Belut goreng ya. Salmon mahal tau guys. Masak apa? Masak aja lah. Aja jadi broiler fish doang. Gagal gak? Berat L, beda lagi cok. Habis ya. Buka dulu deh. Mandi deh. Let's go. Jadi kayak gue taruh aja deh guys. Ini penuh ya. Salah. Besok hujan kah manis? Rainy bro. Aduh, gua nggak baca lagi. Berarti bibit gua ada yang hilang nih. Coba ada yang naik gak sih guys? Si Gina gak naik-naik anjing. 3 wae. 2 bro. Kurt. Si 2. Udi 2. Wallace. Renton. Wah gak naik-naik ya guys. Charles seenggaknya dapet hati lah ya. Udah pada punya hati semua ke gua. Chester 2. Partai 1. Ronald 2 bro. Aduh masih 2 ae. Master mapping. Oh my god, this is freaking asshole. Tidur lah. Oke, segitu dulu aja ya. Absen buat kebunnya, nanti pas mau buka atau pas buka kita bukber lagi bareng, atau sebelum buka lah pokoknya. Nanti live streaming lagi. Terima kasih udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.